Ole ZoGoogle channel thara lo lo ma che han subscribe ve ke ula bell icon khan click ve le ke ula ti chuanin kalom hleang ka ku vai lo social to sum chu ole tuntum chu youtuber ta boina thin chu kan subscriber count le views count kan hiam thin ani a hi YouTube khu en count hi mi hring in an vil lowa human review ni lova botin robotin callin ani chumo software in a villain ni wangin ron visual mistake kan ei ve thuna chu bon chunin engemo kating chi tong ali chon hemi hi a fix jang kong om chuna ni ya anhuar ron update chon nei ve fo thina ma sel update tak mi lo tan nei thina ni chuman chunin apoi mo bera chunin i view count kan niam mo kami kha han alinga hi emi hi ni ta a ka khoi sak tur hi hemi hi screenshot ang ti chunin chrome alut la youtube.com ai lutanga i channel shine in sha tura ngai la chrome browser manga youtube.com ai lutanga ti chunin dot pathum ai lutanga desktop site ai lutanga channel icon en click la send feedback tin click ang ti chuanin kan screenshot nung berkha ain lot ngal non ti ta nia ti chuanin ten kan thu kan type don ta ni kan respond na tur kha ka paste dona che zuk ro ma ai hi description a THUZIAK ka danga ma ro chu YouTube application a copy theilova browser Chrome valin in open le mayanga in va copy thei chawang phone chom browser mo Chrome mo UC tangten mo browser tang shum khan lutula ta hianin YouTube team kan contact dona ti chuanin mistake view kauna le subscriber kauna anti solan le thu kan soyanga ti chuanin subscriber bi ka khanin kan channel link kan da anga ti chuanin view count anon phai aron kan niama kha khami big link kha ida tel bokanga ti chuanin ta hianin review turin le update ngal tura ngen na request thon dona ne izia kanga screenshot ti telanga chun I share nang ama ka chu mini shop panga vela anron review min chang le tan ron update me thuna ma ro tu na chuanin covid avanga in dai lo na nen an hna amuang hrema review arte ang call na tho po muanga vil tu an tlema an call vil tu an software vil tu chawang chuanin darkar li changa darkar som ni palia te tu na chuan ron update the thina ni ti kha kan tretel lon nia o khamia kha seitong khanin athua kha kawa thiam beretin ni lovin akal phung khrim khami feedback dan tura kha description aina link kada kalome